Zdravo svima, zovem se Slobodan, dolazim iz zemlje Srbije i ovdje sam trenutno u Tokiju gdje studiram japanski jezik. Ovom prilikom bih da vam predstavim svoj omiljeni restoran u čitavom Tokiju. U pitanju je Kinkai Ramen. Ovdje dolazim vrlo često, nekada i više puta nedeljno, a ima više razloga po kojih ovdje dolazim. Kao prvo, restoran je jedinstven, jedan jedini u čitavom Tokiju, nije kao restorani lanci, već je poseban. Zatim, atmosfera je krajnje prijatna i sa šefom volim da popričam o raznim stvarima. Zatim, ovo mi je nekako najbolja zamena za nedeljni ručak koji jedem kod kuće, pa najčešće svratim nedeljom popodne. Zovima se! Za toga kad dođete u Tokio, obavezno shvatite u Higashikurume, deo grada, i dođete Kinkai Ramen da probate ovaj specijalitet. Najtopliji preporučujem, stvarno je zadovoljno. Nagasaki Ramen Kinkai 今が健康